Pozdrav dragi moji! U ovom video klipu radimo i objašnjavamo kako se jednostavno, a dobro ošišati. Ovdje imam torbicu, jel? Sad se mnogi pitaju šta je u toj torbici. U toj torbici je logično mašina za šišanje. Znači, ovo je Philips mašina. Ovdje imamo ovaj punjač koji će nam... sad ćemo ga ovdje priključiti. Ajmo prvo vamo, pošto nam je ovdje lakše snimiti kadar, ovaj desni, pošto ću prvo ovu stranu rješavati, pa ćemo onda prijeći tamo. Ovdje nekako lakše za snimiti, a i za vidjeti. Stavit ćemo na 5 mm, to je negdje između keca i dvice, prilike. Pa ćemo krenuti. Znači prvo ćemo ovo lagano skraćivati. Uhvatimo ovako ovu ruku, vrlo jednostavno. Ovdje ću ja dole odmah to, pa ću kasnije pokupiti. Znači hladno samo skidate kosu, jer generalno nije nam potrebna na ovom predjelu. Malo ovako ponovite par puta, čisto da vidite, odmah ljepše glava izgleda. Toliko mogu da vidimo ovdje, ali ćemo krenuti sad u WC, ali uzet ću ovo pošto će mi trebati. Gledalo ćemo ovdje sad za sad staviti, pošto ćemo sada prvo prvo ćemo lijevu stranu ovdje ošišiti, pa ćemo onda se pozabaviti ovim zadnjim dijelom, pošto je on nekako najteži. Uglavnom, opet krećemo s 5 mm. I ova je strana vrlo lakša, pošto ne moram držati ovako rukom ovaj dio kose. Šta ja znam, evo stavljat ću je dole pa ću pokupiti, nije sad to sporno. Ovako uzmete kosu i držite čisto da ima ovaj prelaz ovdje. I samo idete ravno ovom linijom. Znači nije potrebno da sad se naručivate za ovakav tip frizure, mislim ovo je smiješno i kad dođeš kod frizera uglavnom to bude da ja njemu sve objasnim kako će on mene ošišati, gdje da ostavi, gdje da pusti. U biti, faktički ja bolje znam od frizera, tako da sam skonto što bi ja išao tamo, peglao se, naručivao se, čekao 7 dana da se ošišam. Šta je, ko da je ne znam šta to, još mu plus platiš, još niđe veze. Ovako sam sebe ošišaš i uštedio si prvenstveno na vremenu, jer vrijeme je novac. To je u biti to sa ove strane, ovo se može ovdje, ove sitne dlačice makazama čisto onako sam možeš. Tako da idemo sada sa malo najtežim dijelom, gdje ja moram držati ovako, ajmo reći, ovo ogledalo, kako bi ja mogao vidjeti na onom ogledalu šta je urađeno iza. Malo sam pogrešno uzeo ovu. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. Malo je teško držati.
stalno ogledalo, a i moraš malo očistiti mašinu. Malo puhneš da izleti ova dlačica koja iz reda i malo sagledaš situaciju, da vidiš gdje je dobro odrađeno, gdje nije, šta fali, šta ne fali, ovo ono. Vidite, imate i ovdje ovaj dio gdje mora se isto to riješiti, ali ovim slučajem. Da bi mogao i ovako, da bi čisto lakše. Ovo može i neko od vas da se odradi, pošto je meni sad malo teže ovo odraditi. Ne bi se sad sa tim zamarao, pošto to može neko od ukućana. Ono što još je jako bitno, da sada ovu kosu uzmem ovako i da je jednostavno ovako ili zavežem ili držim. Ja ću je probat zavezat. Ili možda recimo ovo, da probamo sa ovim. To je to, na zdravlje. Ovdje bi mogli onda lakše skontati, možda vidiš, ovdje ima pa nema, ne gore je malo ovdje. Samo da vidim na čemu sam. To je to u biti. Ovo malo ovako uho zavrnete da malo ove dlačice probate skinuti. Ovo da još malo
može neko od ukućana što će vjerovatno malo te sitnice da radi, to je ono niđe veze. Ono što još trebamo raditi jeste malo ukus. Sad sam nakav dlakan. Sad ću uzeti makaze, pa da onaj onda dio malo te sitne dlačice i to sve. Ovo samo malo, čisto da nema onog nekog prelaza, znate, da nije kao amaterski odrađeno. U biti, poštovani gledalci, dragi moji koji me pratite, vidjeli ste da je to generalno jednostavno šišat, samo ovaj ovdje dio vidite možda je malo teže, ali u biti ovo je sasvim super. Nema nekih pretjerano grešaka, nije pretjerano teška frizura, a i dalje je idealna. Ovo ovdje sad recimo možemo da kratimo i to bi u biti mogli ovako da kratimo, samo ovako vrhove. Ali šta ja znam, ne bi ja još, nije mi nešto pretjerano velika, tako da ja generalno neću, jer zato što će biti dug video, pa ću završno samo da stavimo gela, pa da vidimo kako će to sve izgledati sa gelom. I vidimo da je to sasvim sjajna frizura. Ja mislim da je i ovaj dio sasvim solidan. Tako da u biti, vidjeli ste, sve ste vidjeli jednostavno, vrlo dobro. I šta da vam kažem, pretplatite se na moj YouTube kanal jer je potpuno besplatno i vidimo se u nekim od idućih videoklipova, do tada lijep pozdrav!